batak aprangsi katu gawe media kote injil press club long itu kahanga teng ba nang chitong ateng pa nang chitong lopot kadu gawe phanta kardom paji lo kardom lasi besi koi ni ligan inje puthak ke lalo patuni incident laso incident la puthak bang lalo je hala non khi bom mukul kathar ACS mukul kathar ACS puthak chini ye lasi alam bang la puno alangli ichoklem bang chok chede lo atumi head jitu ditung kathek long ba kadhu long ateng ba kadu gawe tu ta chini lo laso puthak atumi jitu incident por lang ke lasi alangli nut ACS officer lapson konane blank fair ki ap umania phan ke training ka kuri lapen alangli with is indiscipline li laso puthak bang ni tung da khamphanga song pen kadu ka evidence tame ni tung condemn lo it strongly condemn and it should not continue such activities in the days to come lapen adun thu ni tung hamphanga song pen puji bang ke alangli nut ACS officer kote discipline pig nangi lapen lang chota kalelang alangli security weapons mate alangli personnel jitu alangli phanda safety phan alalong jitu hodai ta alangli long sidol ha sohor pumpa besi alangli lahai blank fair ki ap pen cheng lo ban lahai ta ni tung bang ke condemn lo sodak pen condemn lo lasi adun thu bang lalo alangli ti pia phan with is a physically assault alangli hoitu family matters ta hai ni tung bang family matters long chiyo phan ding hang he lapen with is out of family matters ni tung chiyo tung de hada class of compound bang ke ni tung out of family compound sila solam ban ni puye bang ke kebang year ni soalu phan ati piaron ta hai ba omane akor piaron ta hai hala bang ke physical assault bang ke claim tete ding usineli hin pen chunu lili UKYC president Sonjoy Tim ini lang telang si kantong press club along biposi hamhang song tum dak press mi donang kong ma po alamang alalo patumi inut carving long ton mas council long klembom inut ACS officer mate mukur gathar po aleng je carving long ara tum ningiche thanai ke council henlo council along si kato kawe karbi rat karbi det kare lo da karbing long ke do ara tum council bhanse dipen lo council bhanse cholang prong lo nang parai nang pachi da council long se dolo lani ni je theng bong ta inut ACS first class Indian service ang bong ke ACS ta AC lo ison lo inut ACS officer jong si hele odrong polo tante karbi long arat mate heme jangre te kokti ki tum ko mat phansi ni chi thedam nangla council ben se rengdun po ko mane bang sakuri long po ko mane bang kam long dun po pu ning chi the nai ke council hello sa council ke do ke the ding tum yong si hele ki ot pen anun ban ke dam tangani port ainut bani atum da dolo recent patumi head tame inut ACS officer mukur gathar po munit ke hele ot si komane ban ke ther ke hab to koklo la so bathak si itum strongly condemn lo organization ahin penke alangli lason claim ke nang je bang polo alangli ki duk ke la ka pham ke la nang ji kerap nang je bang aning me sen nang je bang komane cholong adar phan komane ki sung po ban kerap nang je bang jong si hele ben therong polo tante dak do prong kar bi ra to mate carving long do akhai tumi konasi ningchi thedam thai dolangma busi nitum tame kamang husi dolo ning duklo lapen strongly condemn lo nili UPK president penta ning duklo asi alang le kathar sangho phanbe nili tumahin penta condemn lo nilam chang sing ton ko ta kecheng si nili tumaro ni tumar long non autonomous council mate ake hai doctor tuliram rong hang CM ake hai alang li fan ni li hin pen si to ri mate ninga klong pen alang li fan lam the si patni gang tu asona taxi council lo abatai puason si udamang kok pojong namang kok pidam tang da son thak homoisa mate
asona thak station nangman edlo non adun thu da lason lo non la amuk ACS officer akhaya lang ni mukut kathar lasona taxi lit promopen pu lang di puson taxi lit ining je thenai mate hime jangre tekok tiki kiklem dam kang tu tum an ada council chok haprong pulutang te alang itu minut intellectual hack set reset lang tum la si idut ACS officer man pulutang te non la so te ke itum ko son si council on ngi tidam ta officer rom alang itum kolom ko jadi mangsi budan de alang itum long government pe lang license ahile pipen adra so ahile pen selang tum pene son mane chituning mane ke ther ke hap do pene dorkar lo pene so ahile chesan lut pene ko son si tum kar biang long akhe dak do plong tu an ke son si council long do plong han ni jo kha thai do po patene gi thai do po bula so dong dam si nilhin pen ibu lang tu mag la lo si CM ke hai asap so council long officer kisiman officer honda check and balance mate la so hin ke lang nungji phan tam nilhin pen ake hai CM sarakai phan tu ni report lo je ke bang ji lang long la so bang ke council long bang ke la so na homoisa jate ba dori jat nangji tapi avedet nangji kali pulang te ini tu methang dak thek lo mang ke chilang mesan dai lo bene sampai acar pen ke bang nang ke lang tum ta chilang dak ji la pen te karbing long arat tami council prasa council pan itu ning che thai be ji lasi non ni tu ipurang tu la so thak lo ni tum jongdam lo je non la so a press meet ke do ni tum la ham phang song che tong pen je non lang ni katha sang ho ke hai a phan je non ni tum advantage ma te lang tum phan family matters long che jodun kali la bang ni oi ri family tum tame je ni tum la bele ni tum la lang thar ki puruhum kar bok dun poson tame purial ma te lang di ake hai mukul katha sarakai tami la pang mathari sambil tum arona teng ben si lang dam lo che lang no da